Yes, ibe byiza kuri wowe wahisemo kubana natwe muri gahunda z'amakuru n'ibiganiro. Twongeye kugaruka kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025. Amahoro y'Imana ababane namwe, migisha y'Imana ikomeze yibanire namwe mu byo murimo mukora byose. Nsuza abataramu abanywanyi mudukurikirana muri mu gihugu cy'u Burundi, abadukurikirana muri Uganda, Kinshasa, Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse abari mu Rwanda n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye, mwese ntabwo twigeze tubibagirwa, mbaye ikaze. Ni kuri Region Info, nge wumva kuri mikoro ndi Bosco, umutaramu cyane mwe rukumbi ubagezaho amakuru kandi mu buryo bwizewe. Tukaba rero tugiye kongera gukurikirana akantu ku kandi ibirimo bijya mbere nyuma yuko Idoha muri Qatar yasinywa amasezerano. Qatar igaca amarenga ko isa naho irambiwe ibiganiro bitarangira cyangwa se bitagera ku musozo bya 23 na Kinshasa kugeza ku rwego kuri ubu Qatar yafashe umwanzuro w'uko ibibazo byose yongera kubisunikira cyangwa se kubishyira kuri Afrika. Ibi ndaza kukubwira yuko Fardc Tshisekedi yaciye iteka agaragaza ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungura, ndetse yongera kugaragaza ko ikigomba kugirira inyungu abanyekongo kurusha buri umwe ari we wese. Agaragaza ko umutwe wa 23 ibyo urimo byose ugomba kubagirwa mu by'ukuri kuko ikibuga cy'indege kigomba kuba cyafungurwa. Umutwe wa 23 wasinyiye ko mu by'ukuri ibice urimo bitangira kugarukamo guverinoma, ndetse kandi wongera kwemera ko mu by'ukuri ugomba gutangira kuba watanga ibice wigaruriye, guhagarika imirwano y'ibindi bigiye bitandukanye. Ndaza kukubwira ibiri muri aya mahame yasinywe, ariko kandi nkubwire naho birimo byerekera. Ni mu gihe Goma kuri ubu byamaze kuba bimenyekana ko abagera ku 10 barimo 5 bahoze ari abarwanyi ba FDLR basubijwe mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, bana abanyarwanda bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, bibutsa ko bashinjwa umunsi ku wundi kuba inyuma y'ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi cyangwa se bigiye bitandukanye bitari byiza bikomeje kugenda biba. Atwishe ntaririrwa aba nabo muri twirwaneho barimo bavugwa hara muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo gukomeza gutaka bavuga ko inzira zigiye zitandukanye ziri point 0 Mikeni ndetse n'ahandi hakomeje kugenda hafungwa. Kuri ubu ndaje nkubwire amakuru agezweho kuri isaha. Ibitero bya drone bikomeje gutitiza ndetse no gukangaranya umutwe wa 23, ndetse turareba n'andi makuru agiye atandukanye. Nta kindi usabwa gusa nuko ukanda subscribe kuba tarabikora, ndetse ne waramaze kubikora salute coup de chapeau, warakoze cyane kandi uri umuntu w'umugabo. Reka kandi nkubwire ko hejuru y'ibyo ushobora kuba mu by'ukuri watanga igitekerezo cyawe cyangwa se inyunganizi. Bitaba ibyo imitima muri comment twikomereza nshuti zanjye bavandimwe, hanyuma rero ukaba wanasharinga iyi nkuru ikagera no ku bandi batabashije kuba bayibona. Bwo ndavuga mu groupe agiye atandukanye ndetse n'ahandi hose hashoboka. Reka tayari nkubwire ko ushaka no kujya muri groupe yacu ya WhatsApp mu buryo bworoshye cyane. Ureba muri comment ukareba pin tuba twashyizemo ugakoraho kandi ugahita werekeza muri groupe yacu ya WhatsApp, ubundi tukarushaho kugenda twungurana ibitekerezo. Kadutangirira aha ngaha rero mubwire yuko kuri ubu ngubu ibyo 23 yatekereza byose, ibyo yakora byose, igomba kumenya ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba kuba gifunguye. Ikibuga cy'indege cya Goma kigomba kuba gifunguye mw'abantu mwe. Ibi kandi bikaba byamaze kumenyekana tayari mbere yuko n'aya mahame mwumva turimo kuvuga y'i Qatar, muri Idoha muri Qatar asinywa. Fardc Tshisekedi yategetse abaminisitiri 3 kwitegura gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Umutego urimo 23 yaratsimbaraye ivuga ko ngo idashaka go ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Mw'abantu mwe ikintu nshaka kubabwira aha ngaha, umutego 23 yamaze gutegwa nuko 23 igiye gutsimbarara yange ko iki kibuga cy'indege cya Goma gifungurwa. Ejo bundi Ubufaransa bwarabivuze, 23 mwabonye ukuntu yiteye hejuru iritarutsa. Fardc Tshisekedi umukuru w'igihugu abivuze kandi bamaze no gusinya amasezerano. Abaturage ibihumbi n'ibihumbi murabizi yuko bavuye mu byabo. Iri rero akaba ari itangiriro ry'imirwano ikomeye cyane. Ububiko bw'intwaro ubwo n'ubundi bwamaze gusorwa tayari, drone zirimo ziragurukirana hano muri Masisi, ibyo murabizi, ndetse n'abari mu mujyi wa Goma murabizi ko drone munsi kundi zirimo ziragurukirana zitwika barwanya umutwe wa 23, ndetse murabizi ko abatari bake baburi buzima abandi bamanika amaboko.
Ibi ngibi rero nibyo mugiye kuba mwabona kuri uyu mujyi wa Goma mu gihe 23 iraza gukomeza gutsimbarara kuri ikibuga cy'indege cya Goma. Ikindi kintu kigomba kubaho, ikibuga cy'indege cya Goma nikimara gufungurwa nabwo nanone araba ari ugusohoka kwa 23 muri uyu mujyi. No kuvuga ngo baravamo ku neza cyangwa se ku nabi, kuko gufungura nanone iki kibuga cy'indege cya Goma bisa nko kwemera kumanika amaboko kuri uyu mutwe wa 23 mw'abantu mwe. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yategetse abaminisitiri batatu gufatanya gushyiraho ingamba zikenewe z'umutekano n'ibikoresho kugira ngo ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwe. Novuga ngo 23 ikindi kintu ngomba ko yamenya, mu gihe Kinshasa bizanye ibikoresho byo kubaka iki kibuga cy'indege cyangwa se kugisana, birazanana n'abashinzwe kubirinda. Aka kantu ndagira ngo mukumve, ntabwo 23 ari izarindiza imashini zizasana ikibuga cy'indege, nta nubwo ari nayo izakirinda by the way mu gihe kizaba cyamaze kuzura, ahubwo Kinshasa igomba gufatanya na Croix Rouge bakarinda ibyo bikoresho iki kibuga cy'indege kigasanwa. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama y'abaminisitiri 67 yabaye kuwa gatanu tariki 14 Ugushyingo. Uyu ni umunsi wa kabiri iri tangazo rishyizwe ahagaragara. Inkuru dukesha Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye ivuga ko nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma Bwana Patrick Moya, umukuru w'igihugu yategetse ku mugaragaro minisitiri w'intebe wungirije w'imbere mu gihugu, uw'ubwikorezi ndetse n'uw'ingabo gufatanya cyane kugira ngo ikibuga cy'indege gikingure cyangwa se cyongere gikore. Uyu Moya yagize ati, n'ubufatanye bugomba kuba bukubiyemo ibyifuzo bya komite mpuzamahanga Croix Rouge, cyane cyane ibijyanye no kurinda indege, urujya n'uruza rw'abakozi bashinzwe ubutabazi ndetse n'ingwate ku bijyanye n'ibibazo by'umutekano. Croix Rouge ibi bikorwa igomba kuba ibirimo. Sasa rero abenshi bakaba bavuze bati mu by'ukuri umutwe wa 23 uraza kongera gutirisha, uvuge ngo ikibuga cy'indege cya Goma ntabwo kibuze gufungurwa. Nyamara ndagira ngo mabwire ko Kinshasa yamaze gutega umutego ukomeye cyane 23 kandi itazapfa iwikuyemo. Ndetse uyu mutego bakawuziranyeho n'ibihugu birimo Ubufaransa, ndetse uyu mutego bakawuziranyeho n'ibihugu birimo Qatar. Ikimenyimenyi nyuma y'uko Qatar imaze kubona ko ibyo yakoze byari bihagije, ndetse ikabona ko Kinshasa igeze ku rwego rukomeye cyane rwo kurangiza iki kibazo, bahise bavuga bati ibi bibazo aya madosiye tuyoherereje Afurika, ndetse inama zindi zigomba kongera guterana usibye inama ya nyuma yo gushyiraho umukono kuri aya masezerano. Nuvuga ngo hari komite zigiye gutorwa nyuma y'aya masezerano, ari amahame plutôt mwabonye yasinywe. Izo nama z'ubugenzuzi ndetse n'izizajya zisuzuma zose zizajya ziteranira muri Afurika. Ibi byose rero bikaza nyuma y'icyo gitekerezo cyo gufungura ikibuga cy'indege. Reka tunyarukire ku nkuru nabonye yanditswe na Al Jazeera kabisa, igitangazamakuru gikomeye cyane. Murabizi ko ibitangazamakuru bikora inkuru ziba zicukumbuye ndetse usanga ziba zishyira hanze n'amareta cyangwa se imitwe nk'iyi ngiyi. Mu by'ukuri nanyarukiyeyo nsanga iyi nkuru bayigarutseho nabo cyangwa se bagize icyo bayivugaho, ngira ngo mw'abantu mwe dufatanye tuyisuzumire hamwe turebe ibirimo ni ibiki. Ni ukuvuga ngo Al Jazeera yatangiye inkuru yabo ivuga yuko aya masezerano yasinwe adateganijwe cyangwa se atari buze guhindura ibintu, ahubwo nayo gufasha mu guteza imbere inzira y'amahoro. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari amasezerano niba ari imirwano ikomeje kugenda iba tuvuga ko yaza kuyahagarika, ahubwo ni imwe mu ntambwe zagombaga guterwa yagezweho kuba guverinoma ya Kongo Kinshasa ndetse n'umutwe wa 23 babashije gushyira umukono hamwe ku nyandiko imwe. Ibyo 23 yagiye yifuza mbere. Nuvuga ngo ahangaha ngiye ikintu nabonyemo ni nko gushaka kwereka, urabizi ko 23 kuva kera hose yagiye ivuga ko yifuza ko yakwicara ku meza y'ibiganiro Kinshasa, ndetse ngo nibasinya amasezerano runaka bizagenda gutya na gutya. Ahangaha ngira ngo 23 itsinzwemo gatoya, kuko biragaragara ko ibyo yifuje n'ubundi nta kintu biyimariye. Kumva ko yashyira umukono cyangwa se yasinyana na Kinshasa byari bukemura ibibazo byose, bikaba bibaye inshuro irenze imwe, ugasanga nyine nta kintu kivuyemo ku byo 23 yifuzaga. Ngira ngo ahangaha barimo baratsindwa cyane.
abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe w'inyeshyamba za 23 bivugwa ko zishyigikiwe n'u Rwanda bashyize umukono ku masezerano y'amahoro muri Qatar. Intego nyamukuru ariyo guhagarika intambara. Ni kuwa gatandatu aho Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ishyirwa ry'amasezerano yuzuye i Doha ndetse bishyiraho nk'inzira ngenderwaho yo guhagarika imirwano ndetse no guteza imbere ubumuntu mu guhagarika ibikorwa bitari byiza. Impande zombi zari zimaze amezi menshi kuva mu kwezi kwa gatatu rwose amasezerano yigwaho kugeza kuri ubu ngubu. Kwa gatandatu rero umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yari ahari wa Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al Khalif, ndetse yaje kuganira n'abanyamakuru. Yavuze ko amasezerano mu by'ukuri aheruka yongerewe ingufu. Nuvuga ngo amasezerano muzaheruka yongerewe ingufu n'aya ngaya yasinywe uyu munsi. Ibi byose rero bikaza n'ubundi ari ugushaka igisubizo cy'amahoro arambye binyuze mu biganiro ndetse n'ubwumvikane. Impande zombi mu by'ukuri zashyizeho umukono, ariko nanone ukabona ko nta gikuba cyacitse ndetse nta n'ikintu ibi byahinduye. Ushaka no kuvuga ko mu by'ukuri ari ugusunika ibintu ngo birusheho kugenda byigira imbere. Bimwe mu byagiye rero bishyirwaho ari ukugarura ubuyobozi bwa leta, gushyira mu bikorwa ivugurura ry'ubukungu, gusubiza mu buzima busanzwe w'imitwe yitwaje intwaro, kurandura imitwe y'amahanga igaragara ku butaka bwa Kongo, kurekura imfungwa hagati y'impande zombi. Ibi byose akaba ari ibyagiye nyine byemezwa nk'uko Al Khalif wa Qatar yaje kugenda rero abitangaza. Mossad Balouzi, umujyanama mukuru akaba n'intumwa nkuru ya Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika, mu by'ukuri yashimiye Qatar ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagize uruhare muri iki gikorwa, barimo umuryango wa Afurika ndetse na leta ya Togo. Ndetse yatangarije hano i Doha ko aya masezerano aje mu gihe yashyizweho ingufu na Qatar nazo zatanze umusaruro mu tundi turere, harimo n'amasezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Israel ndetse na Hamas. Uyu munsi ni amateka mu buryo bwinshi. Nuvuga ngo hano yashimaga ubutwari nyine bwa Qatar, kuko Qatar icyo bashakaga kugeraho icyo bakigezeho nuko impande zombi zishyira umukono ku masezerano, kandi bamaze kuba bagira iki, bamaze kuba babikora ndetse ngo hari ibyiringiro yuko ibi bishobora kuba byagira inyungu, aho bagaragaje ko mu by'ukuri guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na 23 bagomba gutangira gukurikiza amahame y'ibikorwa bigiye bitandukanye. Wasuzuma ukareba ugasanga nanone aya masezerano nubwo yasinwe ntacyo wakwitegamo cyangwa se ntacyo aje kwangiza ndetse nta n'icyo aje guhindura. Ntacyo yishe nta n'icyo atwaye, niko bavuga mw'abantu mwe. Yes, reka twikomereze rero tuvuye kuri ibyo by'amasezerano ku mupaka. Byamenyekanye bamwe mu banyarwanda babarizwaga ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo bari muri FDLR, bakomeje gucyurwa. Kuwa gatanu tariki 14 Ugushyingo, abanyarwanda 17 basubiye mu Rwanda banyuze ku mupaka uhuza Goma ndetse na Gisenyi cyangwa se n'u Rwanda. Igikorwa cyabaye muri gahunda yo kwambura intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe, mu by'ukuri cyo bita demobilization and social reintegration program, cyatangijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse byagizwemo uruhare na MONUSCO nk'uko ubutumwa bwa Loni bubitangaza. Aba batahutse barimo 5 bahoze ari abarwanyi ba FDLR ndetse n'abana 9 bakaba baratwaye na convoy. Convoy rwose yarabatwaye bageza mu Rwanda. Bivuga ko kuva mu ntangiriro za 2025 abarwanyi 136 bamaze gucyurwa ndetse bambuwe intwaro nyine. Kinshasa ikavuga ko ibikorwa bigomba gukomeza ndetse igasaba muri FDLR gutaha vuba, dore ko u Rwanda ruvuga ko ngo kuba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabicumbikiye bamwe muri aba barwanyi
buri mu mpamvu nyamukuru zo gutuma u Rwanda narwo rushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Ndetse mu byagiye biganirwaho bivuga ko ngo abani bamara gutaha u Rwanda narwo ruzihutira gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Mu ngamba z'ubwirinzi Kinshasa ndetse igashinja u Rwanda ko muri izo ngamba z'ubwirinzi bavuga harimo no guha intwaro umutwe wa 23 ndetse n'abarwanyi, bakizera yuko ibyo bizahita bihagarara mu gihe FDLR izaba imaze gutaha. Gusa u Rwanda rwabwo rukavuga ko ngo ari ingabo zirinda cyangwa se zicunga imipaka. Reka mbashimire rero, mbabwire ntimwakoze cyane banwanyi batara mu bavandimwe, mwakoze cyane kubana natwe gushyika kuri uyu munota. Muriyumvire rero ko ibintu bimeze byongeye kuba kaduruvaye ndetse n'akadurubangano, byongeye gukomera no gukomera cyane no gukarata hano kuri ubu butaka, ariko birimo bigenda bijya mu buryo gake gake kabisa. Pole pole ndiyo mwisho, ubwo dukomeza natwe tubikurikirana tureba uko byifashe. Hanyuma reka mbashimire mwese mwari mudukurikiranye, mwese twari turi kumwe muri kiganiro n'amakuru. Turaza gusura amasaha imbere tureba n'ibindi biraza kuba bigezweho.